I pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Evo, beru se trešnje. Malo popodne, pa onda ujutru ja radim, pa Čalik i Eva beru sami dok ne krenu kajsije kojima smo pričali. Danas će biti jako interesantan video jer ću vam pokazati kako da spakujete jednu gajbu kasnije. Sada još beremo, ali kad bude došlo za to pokazat ću vam, sad se samo sipa u gajbe i pokazat ću vam dokle mi punimo gajbu, kako da sredite gajbu za prodaju, kako je lepše lice, da ajde bolje tako da nazovemo. Pokupi se lišće, ako upadne neka trula mora da izbacite, da očistite, razvrstate po krupnoći, po svemu naravno i sve ostalo. Također bit će jedan mali trik ukoliko imate nešto lošiju trešnju, jer ove godine ne znam ni sam kako da nazovem kompletnu priču. Evo vidite, bitno je da ovo što upadne od kiše izbacite napolje. Kupac to ne voli da vidi, ako vidi jednu mislit će da su pune gajbe toga. Tako da će biti jedan trik kako da sredite gajbu, a da kupcu deluje lepo na oko. Naravno ovo ne praktikujemo, disclaimer, ali eto, čisto malo, dosta ljudi kojima je trešnja onako nekog srednjeg kvaliteta može da izgleda gajba mnogo bolje kada se gajba sredi. Znači većina ljudi ovako uradi. Evo vidite. Sad to popuni ove ivice i tako nosi. Naravno izbaci lišće kao što vidite i sve ostalo i tako nose. To vidite. Naravno ovo sad nije, ali evo dajem primjer. Sredi se sve do ivice, poravnjaju kolandez i to je sređeno. No, vidjet ćete kako će to da deluje kada se kompletno sredi gajba i dokle mi punimo i kako gajba izgleda koja je tek doneta i gajba koja je sređena. Pa uživajte. Check the mic and make sure it sound right, boys. Čale, kako je na vrhu? Ide gas. Evo sjebao sam ovaj vrh ovdje. Idemo na sljedeći. A evo još malo i... Te me pitaš kako je na vrhu, pitku vam penjeti na vrh. Ovaj deo ovdje malo sa i... zemlje. Pa šta miš da je lako i sa zemlje? A ja ko narodni heroj ovdje, raskerekečen. Ljubi me jedno.
Opa. Daj ovo mu tu brancu. Daj. Čekaj, ne mogu da... Donosim tu brancu. Da mi ne padne dole. Eto ti ona druga pored. A zakačila se on nju. Daj ovo mu. Orezivanje. Pa šta kad ne možda dovacimo, jebi ga. Evo ga i ovdje. Čeka da je uhvatim bar. Ova cijela. I ovako na put je tamo. Je. Op, ništa. To. Ništa više. Evo rezano, da ne smeta na putu, a i lepše izgleda. I ljudi, znači, kada dođete u stadijum da treba da sredite, da je čonkirate, kako se inače kaže, ili ti prostim jezikom zaličite. Eto, razumete, naravno mora bude čista, mi ovo ne praktikujemo, već samo sipamo trešnju, popunimo ćošiće ove na gajbi. Znači, kao što možda vidite, vidjet ćete posle i ostalo. Jer nije svaka jednaka, da se razumemo. Uvijek imate manje različitih, više različitih i 99% ljudi će sitniju da stavi dole, a na vrh krupniju. Sad ćemo popunimo, znači, ove ćošiće. Znači birate lagano, ali uglavnom ide brzo. Sad ću malo da odvojimo ovu gajbu. Evo Ćale će još jedan put da je prekontroliše. Oho. Idemo tu da povadimo lišća. Ćale, ja mislim da je okej. Još malo ćemo. Nije još, ali nemamo više gajbi. Ajde sad ćemo da sredimo još tu. I sad ide finiš, ljudi. Sad ne znam koliko to vama mogu da pokažem, ali evo probat ću. Evo vidite koliki je ovdje. Ne, to je to. Znači možete čak i ako želite neko ukrasi lišćem svežim, tako da pa idete tako redom, drugu, treću. Evo Ćale predrži kameru čas. Sad, većina ljudi, znači kao što smo rekli na pijaci, ovo ovako stavlja trešnje. Evo sad ne znam koliko možda vam dočaram, ali evo vidite, to je to. I sad kad dođete, naravno kad se tu sve gajbe savrše, srede, ovo ono, i svaka bude poređena i pogledajte kako je ova sređena. Naravno, sada smo malo na brzinu uradili, gledate da bude ravno sa ovim stupcima, klinovima, kako god, da ne bi pritiskalo, ali obzirom da kod nas ide sve u jedan red, nema problema. I onda kad to dođete, prvo je gajba teža, ne gubite mnogo na kilaži, jer se većina robe prodaje bruto neto, a druga stvar je lepše izgleda. Ispadne ponekad, nema veze, ali mnogo je lepše, deluje, kvalitetnije, bogatije. I ljudi, evo jedan story time za kraj, malo smo ovdje napred se zgužvali, mama ne voli da se snima, ali tako majka? Mrda ruku. Uglavnom, to bi bilo to, jedan mali story time. Pre... Opa... Za volanom je majstor, bre. A? Za volanom je majstor. Uglavnom, story time. Pre 15-20 godina sam ja, možda ima tu, kad je trešnja bila 300-400 dinara. Da. Znači, kajsija nije full bila sve podignuta i sve ostalo. Kažem ja Ćaletu, brez Ćale samo da gruvamo trešnju
Vidiš ti ovo, a bila je godina kada su trešnje bile po 300 dinara, čak jedne godine je bilo jedno veče 450 dinara za kilo. I to je bilo samo jedne godine. Ali je bilo 80 tada. Tako je. I bukvalno je to bio samo jedan dan po toj ceni gde su ljudi počeli, naročito deo Ritopeka oko Grocke, da sadi bukvalno trešnje u svoje dvorište. Šta se desilo? Ćale kaže, sine moj, pazi ti šta ti tata kaže šta će biti za nekoliko godina. Nismo mnogo dugo čekali na istinu, a to je da će naše trešnje vrlo brzo da vide Stilovu, Testeru i Villagerovu. 90% sad, 10% još sledeće godine i to je to. Ostaje mlad trešnjer koji kako se suši, tu su voda kajse i to je to. Prosto trešnja je dostigla neki svoj maksimum. Koliko god da stavljate novije sorte, da li je to, za mene najlepša generalno trešnja je Kervinka i tvrdi džin. Trešnjari koji se bave znaju o čemu pričam, ali nema cene više, pritom dnevnice su vam oko 4.200 do 4.500, trešnje u prosjeku od 150 do 180 dinara, kao nije malo, pa nije malo, malo je seljaku, ali ona ide na tržištu mnogo više kada se tera negde dalje. Da li je to Bosna, ne znam, Rusija, sad i za Rusiju i teže i sve ostalo, ali eto, to vam je neki story time da sam poslušao. Najbolje bi prvo što se sporo bere trešnja, znači uvotite živac, a drugo nikakve cene. Tako da to je bilo to od ovog videa, nadam se da ste uživali, bilo je interesantno, nadam se da ste malo i nasmejao, ostavite like, ostavite sub, zapratite me na Instagramu, a mi kao i uvek se vidimo u nekoj narednoj priči. Prljave ruke, ćao! I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof.